Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko niram chaksoa anga Alicia A sangma nasimang na dali Koborrang ko parakatinga kata bichongrang Winds of Change ko TMC indul kaparang aba chingdala skutung minister skulrang ko namdapat na program aba chingata yuva utsaf ko tura umanyanga baikam song ko Meghalaya ningo chanchap chinagata dabyanga chigung pa Koborrang ye jani khurusku thari ko TMC ni Vice President James Lingdo और TMC ni MLA Mayani Dishira Winds of Change chadambirang nagatal abachinga ni ko prakanga salgatham na ye program ko Don Bosco Hall lemukra ungatanga bakur aing ba chadambirang na dengthang activities rang taktelanga October ni sa thari ko ya program mo bakur aing parang na opposition dil pa Dr. Mukul Sangma or opposition chief whip George B. Lingdo baksa gol prograk na cholongen. Meghalaya TMC Student Union ni dorang ko program rangko nami daktelanga na aru chusukata niya TMC MLA Mayani Dishira mathelanga aru chadambirang na ya dengthangani ko aba chingata chi chadambirang na dengthangani ko rabagen aru chadambirang na namgini onggen ene Mayani Dishira akan tapangha. Meghalaya Trinamool Congress ni ya Winds of Change ko aba chingata chi adong ni chadambirang na antang ni changa sapa ko jakal na rumisok na chulkon gen panga chadambirang ya no bakkur anga Winds of Change katal chasong ni aba chingani unga ya jani kugruk ko thari ko skutung minister adok ni school namda patani program ko aba chingdelanga jeni ngo phase 1 ni ngo ge sotponga lower primary or upper primary school rang ya program ni ngo namda patani ko naknamatna ya program ni oprakani dongphak pa education minister Lakman Nuboy CNRD Hamlet Dolling chief secretary D Walang principal secretary Shakila Met Commissioner or Secretary Education BDR Tiwari nga skutung minister Julman aganan ko dako wa kusi ong iya program ni oprakani ko takna aro school rang ni nagthangani ko naknamatna nina or chusokani na kusi ong iya aganan ha bangbada school rang namdapatan ko dakna nang khwinga aro wamang face ko sru jaraki namdapat rikriken secondary school ni high secondary school na thari tapatken ine skutung minister prakatang ha thari tapkamen ge rachasa school rang ni oprakani ko November or January jaw takangen ine aga tapang ha school rang ko thari tapatachi aro namdapatachi adok ni forest keni gadang thangdu rikken ini aga nang ha Nipun Bharat Mission by National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy jan National Education Policy hazagni khurkni ngonga yani oprakani ko ba skutung minister dakang ha ये जानी खुलस्कु थारी को आजादी का अमृत महोत्सव को मानियानी बागता नेहरू युवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव फेस्टिवल को तुरो उंगातंगा या प्रोग्राम को बक खाई तकंगा या प्रोग्राम को स्कू आथा समय या बचेंगा एलबीके सांगमा डेप्यूटी डायरेक्टर एनवाईकेएस चुमचकसोनी खाता को आगानंगा प्रिंगनी सेशन उंगात कपाओ दंथां कंपटीशन को दकंगा गिनिक बाबा को अंथम चिपाक बारबरा एस सांगमा या प्रोग्राम मो बक को Rana mane kusiung ani kata ko akan ngaro chadambirang ko wamang ni changa sapani ko number tukrikat na akan ko patiani ko nanga ya program Atlanta DC Rajan Youth Icon nga ben bimang namen singe dongani gemen akan nga cultural program aro dengthang certificate rang ni swalani ko takanga. A very good evening to you all. Once again I would like to express my joy and my sense of gratitude for having this opportunity, for giving me this opportunity to share my ideas on skill development. We are celebrating Youth Festival today thanks to the government of Meghalaya, and we are very grateful to the government for having thought of the youth, for having thought about celebrating the Youth Festival and giving them a platform to have a good time and to showcase their talents. Dr. Barber said, I'm already a youth icon in my own lane, but that's not quite true yet. I'm still working on that perspective. I'm still trying my best to be a youth icon, but maybe that will come true in the future. So, coming to the fitness life, everybody knows that I hope everybody here present wants to have a fitness life. Yes or no? Everybody wants to stay fit. Everyone do. I know that. But what are things that need to be done in order to stay fit and fine? Ya lakukan kompetisi ko wadani si baga saksa beri tangan ko ajin nagda mana bagaimana aru dua mami apa rekan ko pajin pun tempat tak ngecek buat jen next time na sekian nagda mana ya pesan ada anak sekarang berkira. Yajani Kulsku Tariko by Kam Sungo, Songdonging Kapa Secretary Raymond Suchiang, Hinutrap Youth Council HYC ni Dorang Baksa, Education Minister Lakman Rumbai Kugrungya, Arwamang ni Songko, Meghalaya Aja o, Chanchapkan na Dabyanga, Koborrang Parang Baksa Golpumateng o Raymond Suchiang Agananga, Gikulachibri Nokrang by Kam
Modunga Geobelsi Research School so sni o songdongna abachenga Arojan East Joint Hills District ni ogaka Meghalaya Malidor Chipak aro Assam ni Kachar District ni ogaka sucheng aga nanga wamang ni songo songdongeng pa khasi aro pnara nga aro bangan gamme ge chagaparang ongtokwa Sorkari ni Assam aro Meghalaya ajai ko swalani gemen no chinga baikam song ni mandirang sorkari ko baikam song ko Meghalaya o chanchap china aro salchina gita mulanga ane sucheng aga nanga ha Yan dalna Koborrang ni swing ba sakanti kon mitela